Thokozani bogogo nomkhulu igama sasewuyivusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo le ingoma yeza TV and thank you for subscribing. Kuthiwa umfazi akacedwa, kuthiwa mawulobola uyolobola uze ufe. Umfazi akacedwa and then mangibuza ukuthi why kuthiwa umfazi akacedwa, kuthiwa uma umkhwekazi wakho ashoda ngempuphu uwemela ugijima hambe uthenga impuphu, amazenke mawahambe nomoya uwemela uhambe uyoreplace lawo amazenke lawo, if imvula imoshile uwemela uhambe uyosiza lapho, then loko lelo ilobolo lakho. So bese ke mina ngiyabuza ukuthi okay manje mabathena bafuna inkomo eziyi6 ke mhlambe bafuna 30,000 nalezo inkomo lezo ezihamba ngeenyawo lezo, and then ke wona mawuhamba uyolungisa lawo mazenke lawo ingabe kuyacounta na, kuyacounta ukuthi amazenke wakho okay amazenke lawa simayinasa le mali lena mhlambe ngale mpuphu lena na. I-answer ithi no, ayikho leyo. Uma mezala wakho noma mhlambe umkhwekazi wakho uma mhlambe wena oye wamlobolela wena so umkhwekazi wakho if uyashoda ngempuphu vele uyashoda ngempuphu, ukumlekelela kwakho but it doesn't mean ukuthi leyo mali leyo engena kulelo lobolo lelo. Nanoma ngagula umthathe ngemoto umikise ema private hospital, leyo mali ayicount, ayingeni kulelo lobolo lakho leli wena oye wasala ngalo. So manje ke i-concern yami isekutheni sikhulektiwa umfazi akacedwa, ilobolo aliqedwa. So manje ke i-concern yami ukuthi bangaki abafowethu namhlanje bona abahluleke ukulobola, abahluleke ukuthatha abafazi babo ngoba kuthiwa ubaba wakho azange aqede na, umkhulu wakho azange aqede ukulobola ugogo wakho, so wena hawukeni ukuthi wena ulobola ngoba nobaba wakho naye kwakumele ukuthi aqedelelele ubaba wakhe okumkhulu wakho, nawe sekumele manje uqedelelele ubaba wakho manje ngoba ubaba wakho naye uhlulekile naye ukucedelela uma wakho, because kunezibongo namhlanje ezingabizwa thiwa ungabizi lesibongo lesi ngoba ubaba wakho akacedanga ukulobola, ubaba wakho akathelanga umama wakho ngenyongo. So why mele lento ibuye ibackfire ekubeni kube bona abomkhulu nabokhokho bathi umfazi akacedwa ukulotsholwa? Iyasibulalisa lento lena bafethu. Namhlanje sibancane sifuna ukwenza izinto, sifuna ukushada, sifuna ukuthatha labafazi, sifuna ukufaka amaringi, sifuna ukuthela abafazi ngenyongo, kodwa azange kwenzeke lokho ekhaya. Ukwenza kanjani ubaba wakho angakwenzanga? Uyothi uyibone leyo nto leyo, so hamba uyiqedelele ubaba wakho. So inkinga esibhekene nayo leyo uma uhamba uyohlola kuthiwa ubaba wakho akacedanga ukulobola, noma wena mhlamba wena angeke ukwazi ukuthi ucede because ubaba wakho akacedanga ukulobola, and then leso sibongo sibizayo isibongo wrong because amathongo awasi-recognize leso sibongo leso. Komalume bayalwa bathi ubaba wakho usashoda ngeinkomo zabo ukuthi ziphelele, kodwa bona abogogo labo abakhalayo namhlanje ababebathi owaza mntanami naloko okuncane okuphethe sizokwazi ukuthi sikunikeze lo makoti lo omfunayo, sizokwazi ukuthi uhlala kuphi ukuphi, masimfuna simthola kuphi, siyazi ukuthi hayi sekakhethiwe phela sayangowakho, bese bayabuya bayakhala futhi. So bafethu lento lena eyasibulalisa, singena enkingeni namhlanje. Mina ngifuna ukuthi thina igeneration yamanje, thina esizoshada manje nathi sesicalile lento le ndlela le, nalabo abasezayo abazoshada bafethu umfazi uyacedelwa. Uma ufuna ukulobola umfazi umcede, mona abantwana yenza sure ukuthi abantwana bakho babiza isibongo sakho wena njengobaba, kodwa lo ukwenza kanjani na? Ngokuthi ucedele uzonke imfanelo zasebukhweni, and then uthela umfazi ngenyongo yonke into ushade. Mangabe uyashada then abantwana bazobiza wena naye umfazi wakho abize wena, because nakhona manje kubhlungu ukuthi umntwana abize isibongo sakho ukuthi nawe awacedanga ukulobola, ngoba lento lena izobulalisa lo mntwana ngapha komalume kuthiwe wena ubaba wakho uyashoda, wena kumele ngobize leso sibongo leso kwende sekuthiwa ubangwa idalo. Kusukela lapho ukuthi ubanguyidalo ngoba ubaba wakho akacedanga ukulobola, ubaba wakho akavelanga nangenkukhu, so wena sobiza leso sibongo leso. So bafethu asigwemeni lento lena, senze sure ukuthi from namhlanje siyaqedela ukulobola lento lena ukuthi
umfazi akaceda ukulotsholwa bafethu thina asingeni leyo asiyenzi leyo ngoba namhlanje siyabulaliseka thina yithi sibulalisekayo thina kumele sikhiphe imali eshisi kumele sikhiphe inkomo before sizohamba sizokhipha inkomo zale la sifuna ukuzikhipha khona thina because umama uyakhala naye mama babakho mina kancedanga mntanami so uyayibona ukuthi njani lento le bafethu akuliwa igama uVusi Mabunda umhla Mabunda umuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo umbuzo bowukuthi why kuthiwa umfazi akaqedwa selungisa bafethu umfazi uyayiceda because yinto esibulalisayo le namhlanje imizi imile thina sizazi ukuthi siyangena noma siyaphuma ngenxa yale bongo esizibizayo ngoba sibiza ibongo ezi right kodwa ngesikhathi esi wrong before ubaba aqedela before ubaba akhipha imfanelo zasebukhweni bakhe so cela usubscribe ucomment makube mhlambe khona into ofuna ukuyisho and then ulike le video lena noma ungayishare umfazi uyaqedwa ilobolo liyaqedelwa liyaphela sizokwazi ukuthi siphileni kahle nathi thokozana